omumahamba hakaba haturamwe abantu abarukumanywa nk'abatwa abaabingirwe mu gavumenti ekabaraganisa ngu neija kubombekera hamwe no kubegesa okubine kutura n'abantu. Abatwa nibagira ngu ekiti kikakozerwe mbwenu nibashaba gavumenti ngu bagaruke omumahamba. Ebitongole biriho birakora nitwa Abatwa. Ntamwe n'ibi byetu by'Abatwa ati ebyo twine twikirizingane tukore hamwe kandi tukore na gavumenti yetu ya Uganda. Abatwa bakiremerwe kukwatanisa n'abandi bantu ahabwo kuba emitwarize n'imico yabo tero kushana. Turagira ngo tuze n'abakiga tukora ikibina icyo kuzahagomborora kugira ngo tugaduhe isete z'ibitongore twabizamo twahereza isete iyi bibina abakiga bize babigure haraba hari ibina bibiri ikindi kigure gituge. Jefrenzito orukweyeta omukama w'Abatwa omuri Bundibugyo nashasha kureba ngo gavumenti nefayo ahabundi bukama konka bo batari kubafaho. Ekyantamye muromulo gavumenti akuragiriza Abatwa nagabo Abatwa okubabenga mu kibira ekyabo ngule etabaga bitongole ebyo Abatwa tungutwiki. Okuchondozo kwakozerwa ekitongole kya Cross Cultural Foundation of Uganda nukoreka ngo ebitongole by'abantu buntu nibyo biriyo nibihwera Abatwa obwahati. Local governments and ask, what are you doing with Abatwa? Any affirmative action? They say, no, we don't do that. But you go and talk to ICM. They are the specialists on the Abatwa. Or you go and talk to another NGO. They know about the Abatwa. So the role of government, particularly local governments, is very limited. Reverend John Turyamureba orukura ekitongole kya Bwindi Development Project nagira ngo enshonga emwe etumira Abatwa baremwa kutura mu bantu nahabwo kugira enteekateeka y'abantu bakare ekitari kubasa kujwarana omurembe gwa hati. Okuleba Abatwa bacyayikiririza munonga omu byakare no kukira munonga bahika mu byokurwara bakateekateeka ngu endwalezi tisiraza mu barwariro mbwenu bababanza omu mibazi egyo yabo yenzarwa ahi baza kulemerwa za kubatwarira mu irwariro baba barengeye. Aba babiri bashitamiisa orukiko n'abakuru b'ebitongole bitari bimwe bya gavumenti ebirikureberera Abatwa abo muri Kabare. Nekiteekateekwa ngu Uganda eyine Abatwa barikurenga 68 kandi abantu bashangwa omu myanya nka Rubanda District, Kanungu, Bundibugyo n'endiijo myanya. Gasha kwauzi yatuzasire.